Ji, kumaha berangkat Ji? Atau siap Kak Cidai? Orang nelpon Akmal lang ready can. Halo bos Akmal, kumang ready can? Ready Kak Cidai, tinggal ka dieu lokasi tinggal muat. Oke siap nuhun nuhun. Geunang pendatang tinggal muat Ji. Oh bener Kak Cidai. Alhamdulillah muat beres. Kayak lah ya si Aji ke mana ya? Hes dong nama isi tama. Wah Ji udang Ji udang. Ayo naon Kak Cidai? Tuh udah tuh ayo naon tuh. Mana aja ulang naon? Anjir tuh mana ulang Kak Cidai? Kumai mobil Ji. Waduh kumah Kak Cidai. Ambles ini Ji ngendong orang. Waduh ribu Kak Cidai. Aji panik Aji. Woi orang mesin Kak Cidai oh. Mau lah tuh Ji tenang baik. Ji ini sekun bandel orang Ji. Oke siap. Sirnya gitu Ji sin ngendong tadi. Oh Kak Cidai oh. Tapi lah naik kesalahan letik mah tadi. Kesalahan letik kumah Kak Cidai. Tak ada dulu gitu mobil tadi buntang banting ke kiri ke kanan. Meni sampai ngapung segala eta mobil. Beula mun potong per kumaha eta. Atuh Ji anggeus acak-acakan di menumprak. Insya Allah nasibna mah Ji kabeh kumaha nasib ya. Oh bener Kak Cidai. Jam berapa Ji? Teu nyaho. Geus beurang Ji. Atuh ayo berangkat ke. Tapi kudu nelpon Bu Depi heula ya. Kayak bae di jalan berangkat Ji. Bismillahirrahmanirrahim. Telepon gue begitu Bu Depinya. Split siap di OTW kan Bu. Halo selamat siang Bu Depi. Selamat siang Bang Cidai, gimana Bang Cidai, masih di mana? Split siap di OTW kan Bu. Siap Bang Cidai, terima kasih, langsung meluncur aja ya. Oke siap Bu, meluncur. Ready Ji, langsung bongkar. Ji, melapor dulu Ji. Aman Kak Cidai. Maju Kak Cidai, maju. Ay, terpal jangan dibuka po. Ji, buka terpal Ji. Maju Kak Cidai. Cicing bajing, bejus-bejus satu. Lah segede puak nama. Jeung adinan tuh Ji.